Ndagushimiye ukomeje gukurikira Ecospan News aho uherereye hose. Aya ni amakuru y'imyidagaduro abagezweho muri aka kanya. Kora subscribe tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, harimo amakuru y'ibyamamare, ibyegeranyo n'izindi nkuru ziba ziri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru yababaje abatari bakeya, ni inkuru yakomeje kuvugisha abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ni inkuru yababaje by'umwihariko abakunzi b'urwenya cyangwa se abakunzi ba industry ya sinema hano mu Rwanda. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwasabiye uwihoreye Jean Bosco, uyu nguyu tumumenyere nka Ndimbati, gufungwa imyaka 25 ku byaha akurikiranyweho birimo kunywesha umwana inzoga no kumusambanya ku ngufu. Ni urubanza rwaburanishijwe ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri wa kabiri tariki ya 13 Nzeri umwaka wa 2022. Ndimbati wagombaga kugezwa ku rukiko imbonankubone, aho byarangiye aburaniye ku ikoranabuhanga kuko atigeze ashyirwa mu bagomba gusohoka muri gereza ya Mageragere afungiyemo. Uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ibyaha Ndimbati akurikiranyweho ari byo icyaha cyo guha umwana inzoga n'icyaha cyo kumusambanya. Ni ikirego ubugenzacyaha bwakiriye cya Kabahizi Firidausi tariki ya 9 Werurwe umwaka wa 2021. Yareze Ndimbati avuga ko yamusambanyije akabyarana nawe abana b'impanga babiri. Kabahizi yavuze ko mwaka wa 2019 ubwo yakoraga akazi ko mu rugo mu gipangu bari bacumbitsemo, harimo umusore witwa Valensi wakoraga amafilimi, amusaba ko yamufasha nawe akinjira mu bakinnyi ba filimi. Uko niko byagenze no kuri Ndimbati wakundaga kuza no muri icyo gipangu, ndetse yewe yaje no kumwemera kumufasha, anamuha nimero za telefone ngo azajya amuhamagara. Umushinjacyaha yagaragaje ko uwihoreye yaje guhura n'uwo mukobwa afite inzoga yitwa amarura, akamubeshya ko atari inzoga ahubwo ari amata avanze na shokora, ngo nyamara yamuhaye akarahure kamwe ahita asinda. Ibyakurikiyeho ntiyabimenya, ariko yisanga aryamanye na Ndimbati mu ijoro. Yagaragaje ko icyemezo cy'amavuko cya Kabahizi kigaragaza ko yavutse muri Kamena umwaka wa 2002, mu gihe Ndimbati agaragaza ko uwo mukobwa we yavutse kuwa mbere mu Mutarama mu mwaka wa 2002. Yavuze ko kwandikisha abana mu izina ritari irya Ndimbati byaturutse ku kuba byari byarananiranye ko bamwongerera imyaka, abikora mu gukingira ikibabu y'umugabo, bityo atoranya izina abonye. Yemeje ko habayeho gusambanya umwana nk'uko urwego rubifitiye ububasha rwabigaragaje. Umushinjacyaha yasabiye Ndimbati gufungwa imyaka 25 kubera ko ibimenyetso byerekana ko yasambanije umwana utaruzuza imyaka 18 y'ubukure iteganywa n'itegeko. Bayisabe Irene wunganira Ndimbati mu mategeko yagaragaje ko bimwe mu byo batumvikana hari amatariki uwihoreye yaba yararyamaniyeho n'uyu mukobwa umurega, kimwe n'itariki y'amavuko. Yagaragaje ko bemeranya ko uyu mukobwa yabyaye abana babiri ba Ndimbati. Yavuze ko ubwo Ndimbati yatangiraga kuregwa habuze amakuru ya nyayo y'igihe uyu mukobwa yaba yaravukiye. Nyuma yo kubona ibimenyetso ngo bidahagije, ubushinjacyaha bwahise busaba ikigo cy'irangamuntu guhindura indangamuntu ya Kabahizi Firidausi kugira ngo bashake uburyo bafungisha Ndimbati. Bayisabe kandi yagaragaje ko kuba uyu mukobwa akimara kubyara yarahise yiyandikisha abana be ku wundi mugabo, nyamara Ndimbati akaba bemera bigaragaza umutima wo kurera abana be. Ku birebana no gusindisha umuntu, yavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho kuko butagaragaza uko uyu mukobwa yari yasindishijwe n'ikigero byariho. Yavuze ko ntacyo bavuga ku bihano kuko uyu Ndimbati usabirwa imyaka 25 y'igifungo nta bimenyetso bifatika byerekana ko uwo babyaranye yari atarageza imyaka, kuko n'ibyatanzwe bivuguruzanya ku matariki. Muri uru rukiko Ndimbati yari yazanye umutangabuhamya witwa Nshimiyimana Onesphore kugira ngo agaragaze ukuri ku birebana n'itariki ya 24 Ukuboza 2019 bivugwa ko yaryamaniyeho n'uwo mukobwa, kandi we yemeza ko uwo munsi atari muri Kigali, ariko urukiko ntirwamuhaye umwanya. Mu kwisobanura kwe, Ndimbati yagaragaje ko bitangaje kuba ubushinjacyaha bwirengagiza ko ibintu byose byaturutse ku kagambane. Yemera ko uwo mukobwa babyaranye ariko atari umwana kandi atigeze amunywesha ibisindisha.
Ndimbati yemeza ko itariki baryamaniye ari itariki 24 Ukuboza mu mwaka 2019 ahubwo ari ku itariki ya 2 Mutarama mu mwaka 2020 kuko iby'ubushinjacyaha buvuga imiterere y'icyaha ntabwo ari byo kuko habayeho gushaka indonke. Ndimbati yavuze ko hari ibirebana n'ibimenyetso bahimbye nk'ifishi y'ubuzima bw'umwana iriho intara, umudugudu n'icyiciro cy'ubudehe kandi nyamara mu mwaka wa 2002 ibyo bitarabagaho. Yagaragaje kandi ko ku ifishi hariho ko yakingiwe hepatite B kandi nyamara iyo ndwara yari itaratangira gukingirwa. Ikindi nuko igaragaza ko yakingiwe urukingo rwa nyuma mu mwaka wa 2024 bivuze ko bijyanye n'amakuru y'ubushinjacyaha yaba yarakingiwe ataravuka. Ndimbati yasabye urukiko ko rwamurenganura agafungurwa kugira ngo akomeze yirerere abana be kuko abemera kandi akaba yarabandikishije mu gitabo cy'irangamimerere. Ni mu gihe kandi umuryango wa Kabahizi Fridawusi wo wasabye indishyi z'akababaro bigateza impaka. Muri uru rubanza hari harimo abanyamategeko babiri bahagarariye umuryango wa Nsabimana Faustin, ubwo ni se wa Kabahizi Fridawusi, basabaga ko mu gihe icyaha cyaba gihamye Ndimbati yazishyura asaga miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda. Uwunganira Ndimbati we yagaragaje ko kuba umuryango wa Kabahizi usabira umukobwa indishyi bikwiye gusuzumwa kuko usabirwa indishyi kuri ubu yujuje imyaka y'ubukure. Yasabye urukiko ko aba banyamategeko baregera indishyi bakavanywe mu rubanza kuko uwo bahagarariye kuri ubu yakabaye ari Kabahizi kandi yujuje imyaka y'ubukure aho kuba ikirego cyaratanzwe n'umuryango. Perezida w'iburanisha yavuze ko iki kibazo ku ndishyi zisabwa Ndimbati kizasuzumwa nyuma yo kumva impaka ndende ku mpande zombi. Perezida w'iburanisha yapfundikira urubanza yemeza ko ruzasomwa tariki ya 29 Nzeri umwaka 2022 saa 9 z'amanywa. Ndagushimiye wari udukurikiye. Cospa News nakagaruka tubonane mu biganiro nk'ibi by'ubutaha. Nge Ndimbati, ciao.